Alan mu minsi ishize hari reports zitandukanye twabonye zitubwira ko ngo Arsenal ngo ishobora ngo gutanga Victor Gyökeres muri Atletico Madrid, ngo none ngo Atletico Madrid yo ikarekura uwitwa Julian Alvarez, hakaba icyo bita swap deal, guhinduranya abakinnyi, ariko Arsenal ngo ikaba yakongera amafaranga. So iyi deal ya Victor Gyökeres, ese koko Arsenal nyuma y'umwaka umwe imuzanye yakemera ko bamukoramo swap deal? Amakuru ahari nyirizina Cedro nuko equipe ya Arsenal icyumva yuko Atletico Madrid ishobora kuba irimo iratekereza ibyo bintu, kuko impamvu Atletico irimo irabitekereza ngo Atletico niyifuza gukorana business n'ikipe ya FC Barca, wenda turaza kubigeraho, ariko icyo ngicyo kirimo kirapusa equipe ya Atletico Madrid kuba yakomeza gusa nkaho irimo irareshya andi ma equipe kuba yaza agakorana business nabo, kuko ATM bimwe mu bintu barimo barashaka kuba bakoraho muri iyi minsi ni ukudacuruza abakinnyi to their direct competitors. Kuko nk'umwaka ushize w'imikino equipe ya Atletico Madrid yahuye na FC Barcelona match zigera kuri 5 cyangwa se 6 nyirize, kuko muri La Liga zari match 2, Copa del Rey zari match 2, Champions League zari match 2. bivuze yuko uwo muntu muhuye inshuro 6 umwaka umwe w'imikino, bivuze ko yari afite capacity yo gukura kuri La Liga, gukura kuri Copa del Rey, gukura muri Champions League. Urumva icyo kintu bivuze ko muri competition zose ukina mu mwaka w'imikino wahuye muri equipe ya FC Barcelona. Reka duhite dukuraho Julian Alvarez sasa na contribution ze, twibaza tu Julian Alvarez ari kuhande rwa FC Barca cyangwa Real Madrid, muri mu urahura muri izo competition zose by'umwaka iziri lokale, equipe ya Atletico Madrid ifite amahirwe imbere equipe ya FC Barcelona cyangwa Real Madrid. Rero bari kwigira ku makosa ya Antoine Griezmann, bari kwigira ku makosa bagiye bakora kuri ba Arda Turan, ku makosa bagiye bakora ku zindi rema zagiye zivari mu equipe yabo cyangwa se nyiriza muri Atletico Madrid zikajya gukomeza bakeba cyangwa se abo bahanganye. Icyo rero nanone bikajyana na approach za FC Barcelona zimo zirakoresha ku isoko, kunyura inyuma batagana na equipe bakagana n'abakinnyi. Bituma rero ATM isa nkaho ifasha umwanzuro wuko byaba byiza yicaye ku meza n'ama equipe yo hanze. Ariko ikindi kintu ni Cedro, equipe ya Atletico Madrid iravuga ati nibyo se wa mugani wa Hebatena ni wavuze ngo kuba equipe ya Bayern Munich yabika miliyoni 220 muri konte, Olise yaragiye ngo nta mufana uzageza ngo ari miliyoni 220 ngo yishime, ngo bishima ari uko babona Olise mu kibuga. Icyo kintu so equipe ya Atletico Madrid navuga ati se aho kugira tugurishe Julian Alvarez, equipe zose twakaguze mu mukinnyi zibone ko dufite agafaranga tunahendwe mu kumusimbura, ni twakwegera equipe ya Arsenal tugakora swap ku buryo baduhereza amafaranga byuze we na nka miliyoni 100, tukaweza Julian Alvarez tukabera nka ari package ya miliyoni 220, none tukakira Gyökeres we na tukamura nka agaciro ka miliyoni 70 kugira bigira n'isano na ya release clause yacu. Ariko twatubonye amafaranga Julian Alvarez akabona ibyo ashaka, natwe tukabona iki umukino. Icyo nicyo ATM irimo irajya gute, irimo iratekereza. Ariko bakibikira ku meza equipe ya Arsenal isibitera utwatsi kubera impamvu zigera kuri 3. Icya mbere equipe ya Arsenal iravuga iti Julian Alvarez ni byakinnye muri Premier League. Ese Julian Alvarez we ku giti cye arifuza ko yaza muri Premier League, usibye kuba equipe ya ATM yifuza ko yakora iyo transfer cyangwa se yakora iyo deal, bagasango bita Julian Alvarez igihe kinini kimaze arimo aragana n'ikipe ya FC Barcelona kuba yagira gute yaba joining. Icyo nicyo cya mbere. Buri equipe yakora transfer, equipe yakwishimira umukinnyi, buri ya mbere na mbere iyo umukinnyi atari willing gukora transfer, aho ushobora no gusanga Julian Alvarez ashobora kugira ATM atakujya njye muri Arsenal, reka ndegereze iki indi sama, akemera kuguma muri ATM. Kandi equipe ya Arsenal aho kugira ifocusing we na kuzini main targets yari yashoye amagi yose mu gitebo Julian Alvarez. Equipe ya Arsenal rero mbere na mbere ngo nirabona commitment ko bita Julian Alvarez. Ikindi kintu cya kabiri, equipe ya Arsenal yavuga ati uyu Victor Gyökeres twatangiranye muri no season akabasha gutsinda ibitego bigera kuri 15 muri Premier League nyirizina, agatanga assist, agabasha kuba yatsinda ibitego no mu zindi competition, kuko niwe mukinnyi wa Arsenal wabasha gukina muri gutsinda igitego muri FA, igitego muri Carabao, muri Champions League, muri Premier League, abasha kwitwara neza cyane muri ayo marushanwa yose. Bakavuga bati uyu mukinnyi ko yatwerekaga yuko we yatangiye gufatisha no kumvana na bagenzi be no kumenya icyo bakeneye ndetse n'icyo asabwa. Ese kuzana Julian Alvarez birahita bidureza garanti yuko ari buza agahita binyenyeri, ko twatumuguze nk'umukinnyi w'inyenyeri nawe ntago azadusaba umwaka umwe kugira ngo abashe kumenyana na equipe, kuko ikintu abantu batakibeshyaho umuntu aravuga ngo Julian Alvarez amenye Premier League ariko Bercheze yarayimenyereye, sibyo? Icyo gitekerezeho. Twibuke Kai Havertz uburyo yinjiye muri equipe ya Arsenal, uburyo byamugoye kwiyadapta. Twibuke Gabriel Jesus ukuntu byagenze. Bivuze yuko umukinnyi kuba asanzwe amenyereye league si garanti nyirizina yuko umukinnyi ari buza agahita gute agahita shuta. Bijyanye n'imikino ya Mikel Arteta aravuga ati okay, iyo mfite rero umuhinga nka Bukayo Saka wemera guheza uruhande rwe, nkaba mfite Martinez cyangwa se Trossard aryoherwa no guheza uruhande rwe,
tukisanga rutahizamu wacu agomba kuba arimo arajera ya box ye nyirizina, aka kanya profile Julian Alvarez yadufasha. Julian Alvarez uri buze kudropinga deep, Julian Alvarez uri buze gushaka kujya ku mande, Julian Alvarez uri buze kwifuza kujya kugurana umwana Nyarambuka yo Saka, kandi Saka badashaka kuba yagurana nawe ngo bakore icyo bita interchanging positions, cyangwa se mu bijyanye no kuba bagenda bagurana inshingano mu kibuga. Icyo gihe nibyadusaba yuko twiyadapta kuri Alvarez, kandi twatimo turagwana nuko Gyökeres twiyadaptaho. Icyo kintu nacyo equipe ya Arsenal kagitekeza kavuga ati kugira twubake automatisme, ariko nyizina nubake continuité, icyo bita guhozaho mu kuba twakomeza kubaka umushinga wacu. Byaruta tukagomana Victor Gyökeres tukamufata nk'umuntu dusanzwe tumenyereye, twamaze kubona ibyo ashoboye, kandi tukabona ko twanabibyaza iki umusaruro. Ahubwo twatekereza ni mahitamo ya rutahizamu, tugatekereza byibuza indi profile itandukanye azikadoreza ibishoboka, ariko itanaduhenze ku isoko, ariko itaza no guhita yangiza direct ibyo twatemo turubakana nande na Victor Gyökeres ndi kimwe n'ubu bitakai Havertz, cyane ko abo babiri bashobora kuba bagira gute baguma muri equipe ya Arsenal. Equipe ya Arsenal rero nuko yanzuye yuko swap deal yo kurekura Victor Gyökeres ikakira Julian Alvarez, atari swap deal bashyira hehe on card. So umuntu akibaza rero iyi kipe ya Arsenal ese koko biraza kurangira ibya Julian Alvarez babivuyemo niba badashaka kurekura umukinnyi ngo babe bakongeraho n'amafaranga? Ariko nagiye mbona comments nyinshi z'abafana ba Arsenal bavuga bati reka twaba dukozwe mu mufuka. So ese biraza kugenda bite? Ariko Arsenal ibyo kwa ngo turarekura Gyökeres nyuma y'umwaka umwe nibabikozwa. So ikindi akandi kantu gato nabonye ari n'ubundi buryo bizanamo indi sanse, bavuga bati ese uyu mugabo bita Victor Gyökeres wemeye guhara signing bonus ya miliyoni zigera kuri 5, wemeye kwitaranya n'ikipe ya Sporting Lisbon, wemeye gusacrifice cyashobokaga cyose mu bijyanye na future bonuses, mu bijyanye n'amasezerano ye, mu gihe Sporting yo izaba yakira 100% y'ibyo yakayaragabanya na Gyökeres bijyanye n'uko azagenda yitwara. Bakobwa ati se uyu Victor Gyökeres iki gihe twadutanze message ki muri vestiaire, twadutanze message ki ku isoko yuko twakwakira umukinnyi umwaka umwe yara icyo bita guhara, yaratanze igishoboka cyose kugira tu joining twe nyuma y'umwaka umwe, kuko hari icyo tubonye ku isoko tugaturwa twari twambaye tukajya gufata irimo iratamba. Icyo gihe equipe ya Arsenal rero bivuga ko na hariya imbere bamwe mu barimo Andrea Berita advocates waharaniye cyane ko Gyökeres yaza, umuntu agakozwe ibyo transfer yavuga ati at least twagura undi muntu akamusanga bagatanira umwanya kuruta uko akanya twahita dukora icyo bita gutera igiceri noneho bitanagenda neza tukizisanga twarirasha mu kirege, kandi Gyökeres yagaragazaga impinduka ndetse no kuba yakurana na bagenzi be. So mwikipe ya Arsenal harimo n'indi nkuru ivuga kuri Gabriel Jesus. Uyu nawe ni umwataka wabo. Gabriel Jesus ngo amakuru ahari nuko ikipe ya Arsenal nono yagabanyije igiciro yamushakaga, ikavuga iti nibura reka tugabanye turebe ko twabona umugura. Ariko nanone shooting buyer yabuze ate, bari kureba n'ubundi bakabona amafaranga aracyari menshi, ariko ni buri kipe ya Everton mu gihugu cy'Ubwongereza niyo bivugwa ko ni long time admirer ya Gabriel Jesus, ngo barifuza kuba bamutwara, ariko amafaranga aracyari menshi. Yego nibyo Cedric akanya yivuze miliyoni 25 kuri equipe itazakina Champions League nyirizina, equipe itazavuga ati wenda tugiye gufata uwo mwanya wa Europa League tubashe kuba twanaviga tubona ko gafaranga. Ibyo byose ugira gute uhita ubitekereza, ariko iyo ugiye kuri equipe ya Everton ni equipe itaragiye yihishira mu bijyanye no gukora transfer ziremereye, dore ko twagiye tubona transfer zira barimo James Rodriguez baramuguze, equipe ya Everton imena tekereza ko yatira Jack Grealish imukuye muri equipe ya City bikabasha kugura bita Kieran Dewsbury Hall, imukuye muri equipe ya Chelsea. Nyine ni equipe yamaze kutwereka ko hari transfer zimwe na zimwe ishobora kuba yakora bijyanye n'ikikene. Akakanya ugiye kureba kuri Beto, ukareba kuri Thierry Nobari, ukareba kuri Tyreek Jordan, ukareba kuri Tyler Dribbling, ubwo nimo ndavuga kuri côté offensive yabo mu by'ukuri haraburamo wa mukinnyi waza basimbura bita Richardson bari bafite wagiye muri equipe ya Tottenham Hotspur. Nyuma bakoze transfer zigiye zitandukanye, harimo kuzana uwo bita Beto nyirizina, yaba ari Thierry Nobari, ako mu by'ukuri babuze ya experience, wa muntu ushaka kuza azanye bagage nk'iyo bita Kieran Dewsbury Hall ndetse no bita Jack Grealish bazanye bakuye muri Chelsea ndetse n'ikipe ya Manchester City. Icyo kintu rero kuba batagifite barimo baratekereza yuko binvestinze muri Gabriel Jesus akaza gufatanya na Thierry Nobari w'imyaka 23, Beto w'imyaka 28, nayo kuri experience amaze kugira ya Premier League, ibikoma amaze gutwara. David Moyes yizera ko no musore hari icyo yamufasha mu kijyanye no kwa
kwa upgradinga squad avuga ati nibyara abo mfite abo bakina za Guinea Bissau bateno bare badafite icyizere cyo kuzamagarwa muri national ako nshizemo no musore ukinira equipe ya Brazil nubwo atari guhamagarwa muri imisi bijyanye na meforme nibazo by'imvune ayo avuga ati yabari added value kuba mfite akakanya rero ngo Everton niyo kipe yonyine akakanya ngirimo iragerageza ko yarekyo bita Gabriel Jesus. David Moyes akavuga ati mujye Gabriel Jesus yanyumva nakwemera yuko investment akakanya muri equipe Everton twazerekeza zose ku mugabo umwe w'umunya Brazil aro bita Gabriel Jesus. Kuko akanya nujya kureba kuri equipe ya Everton muri transfer ziheruka akakanya nujya kureba kuri Youssef Chemiri bamugurisha za miliyoni 8 uwo bita Lockley bajya kumugura nkwe muri Freiburg bamuguze kuri miliyoni 2 iyo baheruka iremere cyane ni ya Tyler Dibling bamukura muri equipe ya Southampton kuri miliyoni 40 bivuze ko na equipe nayo imaze kujya muri ya range yo kubasha gushora ya mafaranga ari muri middle range miliyoni 50 40 30 ngambona equipe ya Arsenal yemeye kujya ku meza igafata agafaranga byibuze kari munsi y'imiliyoni 30 equipe ya Everton nekeza ko yakora business ikacyo umukinnyi kuko ni umukinnyi bita David Moyes ari kwifuza cyane n'umukinnyi ari kwifuza cyane court of side kavuga ko rero ikipe ya Everton imuriho rwose pe barimo barareba akavuga ati aramutse abonetse arimo arafata amafaranga 260 ku cyumweru bakavuga bati amafaranga ni menshi umushahara ni mwinshi kandi nanone n'amafaranga twamugura nayo yaba ari menshi ariko Everton niyo bisa naho ari wo mubaya ushoboka donc ari ishobora kumugura mu buryo bugaragara niyo iri kumwirukaho cyane Gabriel Jesus ngo ibe yamukura mu ikipe ya Arsenal.